Bugün özünün 59 yaşlık matır tuğan günün tağın bir batır yaktашыбыз. Nikolaevka rayonu Tatar Sayman avılında gımır keçirişi muhterem İrat Yalbuyev Rafael Yahyaoğlu karşılıyor. Anı eligi matır gımır beyremi bilen ihlastan yaratkan hatını Daniye. Ulları Ruslan, Radik, kızları Kristina, Diana, Veronika, Настя, Marina, ulları Lyoша, Artyom, kızları Polina, Veronika, kilinleri Gülfiye, onıkları Dinarчик hem Samira kıtlılar. Bizning yakın kişimiz 59 yıl elik Tat Sayman avılında dünyaga tuğan. Avılda orta mektepni tamamlap, altın kulları onu tüzüşü hizmetine alıp kile. Tuğan yağın yaratkan kişi olarak ul şehirge kiterge dip hıyallanıp gımırda da yürmi. Kirisinşe, Saymanda kalıp, aktif kiliş avıl hucalığında, üz yurtunda hizmet başkara. 1986 yılını ul benim için ışanışlı kıyam bulup, gaile başlığı vazifaların üz üstüne ala. Bir yıldan soň yaratkan birinci ulları dünyaga kile. 1993 yılını ikinci ulları Radik tuğan. 2007 yılını olar ılı adım yasap, iki güzel kız balаны, Kristina bilen Diana'nı üz gailelerine karamakka alalar. Vaqt uzgaç gailege tağın bir şayan kız Veronika da kire. Anlara Şup Anastasia, Alexey, Veronika, şulay bu dünyanı yaratışı Marina, Artyom hem Polina da alarının tatu gailelerinde üz balalarına vereler. Bugünkü günde gailede 11 bala terbiyelene. Olar için barısına da ul bik talepşen hem şuluk vakitte ışanışlı eti bulala. 2015 yılını ul birinci tapkır babay bulup kuluna Dinar anığın, Annara Samirasında kışı aldı. Bir söz bilen etkende etiyimiz küpler uza olmagan matur gımır yolu öte. Yaratkan kişimiz, rahmet sözleri artık küp eytirge mümkünlük de vakitte tabıp bulmuş şekilli. Bugün biz ul halini dirislep, senin yardamin üçün ulu rahmet eytesimiz kile. Bil, biz barımızda senin bik nık yaratabız hem hürmet etebіз. Siyikli etiyimiz hem yaratkan babakayыбыз. Biz seni şın көңілден, матур туған күнің bilen qaynar kıtlıybız. Сиңа ихлас көңілден bitmeslik dert, sağlık tileybiz. Optimistik karашın bilen bu dünyanı hamanda maturlatıp, bar tire-yönünde bulgan kişilerini şatlandırıp yaşa. Bizden ise bari rahmet sizlerine kabul et. Çünkü bizning bugünkü matur turmuşыбыз ul senin arut alu bilmevlik arkasında. Bil, biz seni нык yaratabız, hem senin bilen gururlanıp yaşaybız. Sen de irler ışırı sirek, әни бәхетле табалған, гомерлеккә senin yarın, hatının bulalgan. Әтиебез алтын кеше, sıklandıra бар işi, яратаны туганнар, күрше-күлән бар кеше. Babakayыбыз bizniki birden bir, bek kadirli. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Bugün onun туган көне, онтылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Кытлы булсын, матур булсын бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Хөрмәтле Рафаэль Яхиевич, кытлы булсын туган көнегез. Бәхетле булып, гаиләгезнең алтын баганасы булып озак еллар яшәгез. Хәзер сезнең өчен тапшыруда матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы